Lako torruan ambe sia indo sia lako kita mintu solana sang bunga kadang kuku pua salama si tamu mali lako kita lanti kombongan salo na puang tu di gente gereja atau raja Tangerang dolo jomai laum perang niki sang tan kadang na puang tua lamai surat madatunda ulen dui renungan harian toraya tanggal 20 karua bulan 2 dan 21 tu diala lamai kata suran pasala 35 ayah apa saya laku 20 kasera mai kumi tapalaku pak tunduan tamas sambayang lante melambi tu temo upuang sipatu sialek kan makure sumanga mati orang malabi ini belan napa kamasiami angki makdin milik si sola kalimanami tendu kamu to laki basa sia laki nandung tu santan lamai surat madatumi lami seroikan sia lami pagari opuang tu yona mintu salah budangki bengkan kamasukan nami angki makdin umperangi siala malesu tu kadami angki makdin duka ungkari tutui tu mintu pepasami la ulolangan ni tu katuan mi bempakan ni telaki patu laku mak kadang mau kami upuang belana sadia mau tu taumi laum perangi tu kadami lansangan napuang Yesu ki menulu mati batang kalemi amin. Iya tu kadang napuang matua tulata basa batu lata nanung dia lalamai kata suran 35 ya apa selaku 20 kasera ngapa tu kadang napuang Biona Pak Durut tadi Pak Pabendanan kemah sia dipakai menomba sia naku pemusalah kutu Israel ia mute tu kada nape pasanan puang nakua jomai tua pami lamiala kira ami Pak durukan ni laku puang mintu itu tahu laumbai butung pamengan laku puang si turu kamasorokan penana ia mutu bulan sia salaka sia tambaga sia parada lango-lango sia lango-lango makaseda sia karamisi sia lenang melo sia bulu bembe sia kulit domba laki pada murro mararang sia kulit taka sia kayu simbin sia minna lama pamasiang sia bangki la dirawan minna la dipak minnakan sia dipak tokuan sia la ditunu dipodupa sia keido sia parimata la dipak matan epo sia pesambuara mintu tu pande diulu kalemi padahal saya unggaragai tu mintu apa na pepasanan pun ia mutu kema solat tendana sia pesambona sia pekadangna sia papanna sia pesapina sia lentongna sia letekna sia ia tu pati sola pebulena sia tutup pebase kasalan sia kulambu di parirungan sia ia tu meda sola tubulianna sia mintu parianan sia roti di penuluan sia ia tu tongkonan palita lama pamasiang sia la di
sakka tumintu parianan sia palitanna sia ia tuminna lana padukku sia ia tu inan pemalaran pantunuan lupa sola pebulena sia minna la dipak minnakan sia dipak tukuan sia dupa besarummu sia ulambu la digaragan ulambu bak bakema sia ia tu inan pemalaran dini mantunu sola salah tambagana sia pebulena sia mintu parianan sia ia tu pembasian sola lentekna sia tenda diolu tarampak sola lentongna sia letekna sia kulambu bak batarampak sia petana kema petana tarampak sola ulangna sia pakian pangka lana pake menumbalan inan maindan ia mutu pakian maindan lana pake harum sola tomina sia mintu pakian anakna la untoe katominaan sorok mintu kasih rampungan tu Israel dumai tingayuna Musa pada saya mintu tu tiap kak penana sia masorok pak tenda umba pak duduk laku kuang la dipake unggaragai tenda kasih tamuan siala dipake lan mintu kapenumban siala digaraga pakaian pasero pada saimi lamuane labaini minda masorok penana umba baba ilong sia anting-anting sia sising di parimatai sia manik ata sia mak rupa-rupa parianan bulan ya tu mintu muane tu penuluan bulan di pupin malak disorong diterima sudah laku uang sia mintu muane tu unampoi parada lango-lango sia lango-lango makaseda sia karamisi sia lenang melo sia bulu bende sia kulit domba ladipak damorlo mararang sia kulit kakak pada sainaba minda tu den salaka bak tu tambaga lana pupak duruk na sorong laku kuang sia minda unampui kayu simin tula dipake laku pengkarangan kami numban na saya umbai mintu tu baine manarang makaridi kalena na bai tu pakaridina lango-lango sia lango-lango makaseda sia karamisi sia lenung melo sia mintu baine manarang sia tiangka penana karidi bulu jande ia tu mintu pangulu umbamu parimata ake maido siap parimata di pak matan epo pesambuara siap pebangkit sia minna ia mutu minna la di patama palita siap pebangkit la digaragai minna siap pak minnakan sia di pak tukuan sia digaragai dupa mintu muane sia baine tiang penanna la umbai tu apa di puping karangan tu napa pesuan uang nolopian Musa mintu tu Israel umpu pak lammo penanna
umba tola napu pamengan laku puang rampo mendeto tukaran napuang matua napuang orang sakiki sulanasan ia tulana latanan nung sulanasan temelambi tu temu ia mutu si patokna kepemalaran persembahan yang layak biasa bangmu dirangnya kumua ia tu pemala si patokna siana kalau penana puang tae ana ditiru dua bilanganna siaka kapuan nangga ana sangadianna pemala tu disorong si turuk kamatin urusan pena siatang di paruku susimu napokada musa laku tu Israel kumua ia tu pemala tangiara kapuanna siabudanna tuna suka pung matua sangadianna diona kalantukan pena si tuang kamarurusan susiduka napokada Rasul Paulus lan bunga anak Korintus kasih rayap itu nakuada itu anak pantan mamingan si turuk kamati urusan penanna da naturui katang masukan pena batu di paruku belana ia tu puang matua ungka masih tu masorok penanna mamingan ia tenarangi mitu Israel tupak pakilalan na Musa pada saya mimintu tu tiang kak pinanna sia masorok batengna umba pak duruk laku puang lah dipakai memberagai tenda kasih tamuan siala dipakai lan mintu kami numban siala digaraga bagian masiro ayat 20 misa tae anna mintu tahu na tambai Musa sangadianna laku menna tutu inang tiangka penanna lami malak taega inna tu pemalak disorong ketang lantuk ki penanta sebelanna denri apan senga nakitanan tangata senga mito ke diparukui memalak laku puang tak erana disuka diomanam mak rupa pak barangan apa buda ulunna tu mak din dinai memalak susinna unnala kataan mak kamaya usorong atunta kedenmi pengkarangan diangkaran lan kombungan sia ulendui pak tangaran undong pi makalimakna katuanta lan Roma 92 ya misa nakua ia moto kamu suluku kupakilala komi tete diomai kama masian na puang matua penoluan ni tu kalemi putung pemalak tu sia masero sia napurai puang matua ia moto tukap penomban tu siolanan kakinan rampu mundete itu karena napung matua dan lupa namenda di pak pengada matuntungan laku kita sulanasan kuda semangat salam laku kita sulanasan mereka minta mas sambayang opuang to sumpu mamase mak kurisma kan belanda bebemu kan tumelo umperangi tupak pangada lamai surat malatumi diona pamengan batu pemalaran to sipatuna laki pugau anna dipudi sia dipakalak itu sangambi melambi to temo masam bayangkan laku temai batu pira-pira tahun tulan kamalambunan
Beni kamalekian ulen duit temai pak kamaya menjumi keluarga pak tu dato gak mi eloran ni temai saki parangkang kapatongan angki sangadian nalami kulambu tarunukan angki mak din tontong usak bitu mintu kamalak birami laki pasambayangan duka temai anak-anak tumi kamasiankan ya temi masih kulana pa lami bin kepesanan tendu ke temai undaka na zaman lami paturuan lalang tulan nai matutuk mingkaran ya temi mak zaman nemu lami kami anna mak zaman ana tak tanda sabilan katuanna kumua kamu mau tua na mintu kami luan ya duka temai toro tomatuanki lami pasake anna tontong mak pasare laku batang kalemi dan duka batu pira-pira agan kamasusan kamatian tumparoso pinangki dengkan di kamatotoran dak kiga kuranmu sangadianna la tontong kan lamen nolak batang kalemi di pasambayangan duka laku temai tumak kamaya lanti kumbungan salok mi pandita penatua diaken sia temi kasih pulungan toruan nambe kasih pulungan toruan indo kasih pulungan na mangura kasih pulungan na pia sia ya temai mintu tomang kami toko beni kamatotoran laung panata itu mintu agan laki pugau tulana pomelona kombongan masambayang lukakan laku temai tumak parenta lami ben kamanarangan anna mak parenta umpo parandangan mintu pak kurayami anna pemeloi mintu tau lam tondok mika masiangkan ni tendu kamoto temai kami tau mi lami ada ikan sabara siakinalan mintu kara-kara angki mak din siang palu padangki torotolinu anna dipangke sia dipakalaki tu sangami lantelino susido surga opuang ambek kabur lami pak de itu mintu kasala budangki aki mak din nampak apa saki sia kamari tutuan nakas kemarampasan laku ti allo kipatu laku langsangan nukung Yesu kinai menolong mati batang kalemi amin rampuran dan nemoto tu kapenum banta lantai melambit tu tem puang ambasak kiki solanasang